Ahee, namukela kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel. Yeah, of course. Namuntlha ta hi Benny Mayengani the president. Na kokwani, va ku va yivele ngoma man. Then of course that he continue an update about Benny Mayengani, of course, and his online performance, of course, album, of course, year 2024. Yeah, so kuna video inga ku trendeni vo tala mi nga already mi yi vonini yi nga ku trendeni nga na kokwana va nga ku complain strong ku va yivele ngoma, so a hi vekeleni ni kombela ku va ni yi khata hala ka intro ni vo ku ri munhu nkulu leswi nga vuliwa la ni ta yi vekela kusukela la ni tekela ngoma ya mina i ndlela ya sweswo mali leyi ku wa ku dyana mina i dyana mina na ku na mina lunghisa vusiwana bya mina wena i tlule ya nghena i teka ngoma ya mina loko ni tlanga na ti-track a wu fi mkholo ngoma leyi wa ni ta jika maphoriseni hi mavhayivhayi ni onhele maxa as you have heard kwala so ni kota ku va ni tirhisa the original account yi nga posta, of course, i Dr. Vutsulu swa mnganga vele so and on video yakona, of course, leyi mi yi vonaka at the top hi yona kokwani lava, so of course a hi yingiseleni risimu ra vona, a hi yingiseleni risimu ra vona ra full ku ri kona, as you can see hi leri nga la, so a hi ri pfuleni hi twa ku famba hi ni ku salani. By the way, hi fike hi langutisa na date ri nga postiwi rona, ri postiwe hi ti 18 amani ti 18 ta January, February, March, April, May, June, July, August, ta August. So a hi tweni ku a yi ku yini la iyo hi mavhayivhayi ni onhele mani yeleyo ni onhele mani xana iyo yi hlala ka ibodle likeni Kruger National Park nyamaphelepele mazini ya ndona i pita mina ku pita makandi ya rowa ma nga zora ka mama yo tlhela n'wansati wo ceca ri phamela ximala ri ku ximala ni jinja babalasi kavala hi nhloko ya huku ni onhele mani xana iyo ni onhele mani xana hayi ni onhele mani xana okay, so a yini ni ya yingisela risimu ra Benny Mayengani a ni yi ri i yivini swo ku yi vula ro risimu leri laha ku nga na mavhayivhayi, so a hi ni ya twa risimu ra Benny Mayengani, of course. So risimu ra of course leri ri vulaka yona kokwani laha i menemene ya ka Gaza, because ku na a line yi nga similar to what she sing there. A hi twenini of course, twana as you have heard, maka yi clear, maka yi very clear. So if hi vona original va nga ri yimbela risimu leri tanihi leswi va vulaka swona swo ku obvious risimu ri yiviwini, that line ya mavhayivhayi leyi a swi twa ku swi va fambisana, and i khale kokwana, of course, va posting la before album ya President Mayengani, of course, yi huma, as you can see yi hume hi October already. Vona la video la a yi postiwini, of course, hi August. Bona mhaka leyiwa, so ni twa, of course, va kha vulavula hi timhaka ta maphorisa. Unfortunately ku hari lexi va nga ta xi endla about this, because a va na copyright ya swona, there is nothing she can do about it. Ku hava lexi va nga ta xi endla, unfortunately. Case leyi yi fana ngopfu na leya lomu ka valungu, ku risimu kuma ku ri moyeni njhe, like a ku na nchumu lexi va nga ta xi endla. So Dr. Vutsulu la advise ni kokwani ku there is nothing much she can do about it. Loko Benny Mayengani wo tsakela ku hlangana va nga hlangana na vona in case yo hi vona va nga sungula, a na hi sure phela the main issue i ku a hi sure na hina hi vona original author ya kona. Leswi endlaku hi nga vi sure hi swona is because a swi copyrighted anywhere, a swi tshama swi register-riwa anywhere, ku hava proof ya swona. Ma vona mhaka leyi i problem leyi nga ko yaleyo. So kona possibly ku nga va ku ri risimu ra vona, hi ku swi clear ku risimu leri Benny Mayengani a nga ri kumeka va khale, so vona mhaka leyi. And there is also a possibility yo Benny Mayengani i yimbelele hi wun'wana munhu and then n'wi nyika that song, yi ko possibility yaleyo. And then mi kuma ku yes, original song na source ya kona i kokwani la, ma vona mhaka ku yi leha yi fika ku it's because ku hava copyright, so it's very difficult ku hi nga verify ku kokwani ho vo nga ri sungula.
va yona mhaka leyiwa so yaleyo mhaka ya kona yeleyo ta mi kha mi tsala mavonelo ya n'wina kwalano and then of course hi tlhela ka Ben Mayengani and his music like trending yeah, of course, hi tlhela ka YouTube, of course, hi tlhela ka YouTube vele as you can see, ni fike ni nghena ka siku namuntlha ra ti ni kombanga na date 0731 5 October, as you can see, ni fike ni nghena ku trending and then of course ni ya ka music, ni fika ni scroll of course, ya la Ben Mayengani ni vona ku famba yini ku sala yini, okay, so hina lava, okay, scroll ya hansi, a hi hlwela no fika so siku ra ha ti komba le henhla 0731 nkarhi date 5 October, as you can see kwalano, so I couldn't volume, so as you can see vete hi hlanganisa hi mahlasela la as you can see kwalano ma vona mhaka leyiwa. So as you can see loko fika hi pfula kwana hi kuma ku se yi na ka position number 16 as you can see on music ka YouTube as you can see swo chasa as you can see kwala, so hi nga vula tani ku congratulations to Ben president, yi tirheni swinene na ku timhaka tintsanana I was shocked because loko ni tlhela ni ya hansi laha ni fike ni kuma ku a ku risimu rin'we ntsena ri nga nghena laha mi rhanga phanda xikwate ngopfu xikwatini swinene, as you can see hi tlhela hi fika hi kuma ku na Magic yi nghenini. I was surprised Magic yi nghenini, as you can see le ka number 27 na yona manjeni yi le ku pusheni album, yi le ku pusheni swinene online, vanhu va le ku streameni swinene, as you can see hi nga vula tani ku congratulations to Ben Mayengani and everyone who is streaming na hina va YouTube ya hina vo Master T ku le ku boweni swinene ma vona mhaka leyiwa yi le ku tirheni, ni nga vula tani congratulations. A hi tani hi ta vona top 3 of course ku yi famba xinjhani la top 3 ya tshamise sweswiya as you can see kwalani mahlasela yi number 1 yi landzeliwa hi Magic, even then yi landzeliwa hi Malwela se yi le ku boweni Magic plus Mayengani mi wrong loko Malwela ya ba Magic, look at the numbers, Magic xi le ku kokeni xi le ku kokeni as you can see kwalano then letin'wana leti ti le ku tirheni kahle mene ya ka Gaza mahanyelo, as you can see kwalano na vona ku eJoni xi famba njhani xona eJoni hi le nga henhla 17,000 swo ku va ku le ku yingiseleni ni twe kha yi ba tough tole head liya yi somehow yi kha yi ba from a distance a ni vheta ni vekete headphone this track mina ni twa yi nga that comfortable and yi le ku tirheni kahle ngopfu because yi ba na mali ya xava Algina Baby, as you can see kwalano yona yi le ka 17, so of course hi tlhe ya ka iTunes siku as you can see it's 5 October nkarhi 7:34 wona wu ta ku kombisa ku mi rhanga phanda of course xa ha ri kwala xisa yi suka xa ha ri kwala xa ha ri ka number 1 and se ku tlhe ku na plus laha vanhu van'wana va ri nyunyunyunyu yi ku yini se ku na plus 15 mi swi verify na sweswo mi swi vona ku se ku tlhe ku na plus 15 kwala very munhu a ngo fika njhenje ka number 1 as you can see kwala, so hi nga vula tani congratulations to Ben Mayengani the president. Competition a yi ri tight ngopfu lexi a xi khomele very Andrea Bokeli mi swi vona a ku ri khale xi kha xi khomelele la henhla la mara mi rhanga phanda yi fike yi xi hundla la xihuri ku le ku tirheni kahle swinene, makhadzi yi le ku tirheni kahle kwalano number 3 Limpopo yi le ku tirheni and overall swi kahle swinene, a hi fike hi celebrate swinene Limpopo yi kwala ka top 5 yi jika na vona kwala, as you can see swi kahle. I mean like yi selling victory guys, yi ri ka number 1 hi khale hambi swi ti enemies of course va nga yima loko yi suka la, but guys yi khale yi bini loko ku ri amgeza mi subscribe a ni ta kombela mi tlika subscribe. Ku vulavula mina Dayini wa Pfopfopfo la ni nga kona aka malume Litsulu ni zamene tikuraka hume kuna khumela valoyi na noyi n'wi Dayino na xikwembu ni ta famba mina ni misiya mi dyavula lomu na ku vangela nseve valanga hi Dayino na xikwembu ni zamene meni n'wana wa Vumani kona dlaya mutswali wanga iyakaya ka mitoda na xikwembu ni zamene vani zondela mutini vakulu rixa na xavisa ni famba ni va chulula midiliya ni boxa swihundla swa vona vani zonda ka gajeni.